Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat te serye tayo ita alawas ana pauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ada ka maggayaman dito'y waig. Inunaan nak ngayon may naglaba Nagpudot nga min ti agibalaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Huwag gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Anya ti kayat mo asawan. Di mon kayat tagnad dito'y away tayo. Kaya't kumatagnad ijay syudad. Nakauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay ngay ti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na ijay syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapol ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho ijay syudad. Oy, narigat kagyan ijay syudad. Masapol nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabaho, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanan. Apayakas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat day tangara pa ap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalaka aya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Naumaak nga rudan nang. Barang makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulit nang. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kanya niya ti maitulong ko, ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigod akka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo na kamanalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Sabay ko ma. Tagbaliw day tapangadang mo. Lading ngita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na titsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barokong ko. Jackson maidaanon ni Jay Balay ni. Kada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Diyos ospital? Awan sakit ko. Nasa unay. Gapo iti ayat. Ayat? Kung naglakit din niya tinapasamak ka. Di ka maawatan?
Binastad nak tigayim mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak na kalaang? Unay butasan na kaya ti manalo na? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasak tanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan kay jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangadeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, barang makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka didi kang runan ang makagabaw. No apay amapan kay jay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanagan naklakit nga ron ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan kumamot akas ta, anak ko? Kaadwan at tarigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamat dakkalabag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad, inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Nakarmat ket din Ivan, ngamjak kayat ti makiasawa iti manalon. Tagibasitam ka di ti manalon, ket isumat ti trabaho ti pamilyam. Day tangarod kat, nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat tagtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayem ko. Wow! Nagtaerket day ta ang lalaki aron mo iti kotsen. Nagtugaw akas lang maulang. Ay, kasigak na. Sir, kasapulan nyo ka di titulong. Wala ka mangulawak. Ito mawatan tayo. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tsuka di ta mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan nagsumliti ko, check. Ang tawagan. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mag. Kalata na wala makita eh. Mabalin ka ti akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir, amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yun. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y la umay, ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Mas dawak. No apa akas ito yung matentriknak. Italahan da ito eh. Saan ka di a klinika di adda iti accident, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidig laang mat. Kumput kayo kanya. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ka.
Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinik, ha? Bag mo ka di dayta? Sige. Ikabil mo nga rin itilugan. Tama pantay ti klinik. At akadwayaw, sir. Babae mo. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababakano ti hemoglobin ko. Iso ana ulawak. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti boss. Dimsaga kiti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo matanapan iti doktor. Wan nga rod. Kurak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak ijay probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Ay niya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa sales girl. Iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday takon kwa na. Uy, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampim anaw di kaduak tanaki asawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Ape adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor nga min itay bigat. Ape ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no ma'am. Simroman nga tanti anemia na. Kasta ka nung aron ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturaw. Bantayam day taaser mo. Bye. Un ma'am. Bye. Adda ka din trabaho jay anak mo jay syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglokaw na. Nag-text ko mamit Tapna mo tayo, tika sasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na dya cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat jay sigo da kaadalan na. Agdamag aktuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Di nga Edna nga anak ni Terseng. Yung ka man nga agpaiso damagay no adan trabaho jay anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka mat. Kumusta ka ditan? Si kakit di dita. Simro ka no ti anemiyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipoy-poyatak ti kawan mo. Nagawid kang aminan. Mailiwak mo na ikan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit ng daga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak ditoy. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuman.
Nagkakadiagbiro kiti trabaho makunam, Bea? Wan ko, mas di mo ka di kaya't nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit diti agkatulong, apay kiti nasaan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho dito no kaya't mo. Agyaman ako na, sir. Nga maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay kalangan may isang apartment ko? Adda pa'y apartment yun, sir. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko, ana. Nga alain ka nga agyan, iti may isang apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binastad ni Bea ni Ivan nagdatdaton kankwana. Tadi na kano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napangarod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akasla maulaw. Inasikgan na tapno makasindingad na. Tinulungan na nga ron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakan ko, ana. Galain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiam mapan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ije tiyandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea? Saan ka daw anapan ije dagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mo la kuman a pinautangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na pimanaw. Jakmat nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat, ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko makalipat ha? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikrik nak. Ngam ibagakmet ken ka.
At ti mabastad kan ayat, ti agas kat lipat. Ikagumaak man lang timang lipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakot nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kaya't mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pay daytoy talon ko, numabagtitak. Dahito ti apartment ko may bagbagag. Agyan ka dito, hoy. Kat sikat ti pagbali na aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito yung syudad, tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata, akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kon iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kaya katulong dito, sir. Diyak manamukin ko ana. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada nga min sa bala negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinegosyo iti sa bali a lugar. Nay, kasla-kala at namin day ta, sir. Ay, businessman kayo at alaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sanong dito'y balay mi. Wan sa nga rod. Jakman am mo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan. Adan samat makunkunanan. Wan sa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayon ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsak da kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, katawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan mako na kini Ivan. Ken nagaget pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumatday dya nga ubing. Gamsan magtakayat ni Bea. Kanya pa iti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nakatinapa ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asumbatan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di?
Mabalin ka di mo't nga ibaga a business ti babae, ma'am. Ang mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Ambukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akalkaluban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang, no saan ko nga amaw. Ang dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana ang baro a business na. Ang mga no sabalin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Aglugwat ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha? Intagatang kadag iti alikamom ditoy. Mabiit na ang narod ta inak agpilas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadag iti alikamon ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da ditoy. Rumbang laheng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances ditoy. Ijay away. Awan na ditoy. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak ditoy. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Sika kuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Ang mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na. Di na nga ta malagip ti number mo. Dayta ti saan ko nga amaw. No siyak narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, dilagat mailiw kan. Tadi mo't la sumangpetay nga umiliw. Ay, no ambok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan ka mo ti jay syudad. Anyapay nga ay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din awisin ka mapanagpasyar. Agpasyar? Sa dino? Ura ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan matama pantagpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre nak tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisin ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang. Ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado kano akaban ti inlakom. At damat. Angam saan aday tati pagsaritaan ta. Ti awis ko kiti. Patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyarket. Uray manalo na klaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa Ita, tadami na namasapsapol mo dito'y apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito'y uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanam ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito'y. Apay na sumuro takmat. Tapno makasurusuro ang iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo, Dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehiyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? Ang damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga ro dito'y apartment ngagmalmalong. Ang mga nojak makasangpat dito'y inton malam. Adanas kan nga aramidag. Kapay mga niti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka di ti pananganta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo pagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tan san. No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta.
Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyerta. Tapno pakalaglagipan ako nang. Gumatang tayo ti banag ngagpadata. Uray jay saan anangina. Apag iso, aglaklako iti accessories deta andad tita asidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Oray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Ngam, agmay-may sa akmat. Saan nakapalubusan armoire ni Kurt? Hey, kasla adda mati. Makaboring lakit nga ron. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw mo't lang ang ti away tayo. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanaon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Gamsan pa yan nagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di mga no sa napalubusan ti asawa nang agawid ditoy. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di mo't lang ti pinastrak mo ditoy. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo ita alawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may nga apartment, kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan, ang nagpasyar ijay ili. Ijay matsyudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayong na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mag-away adi makkalan na, maragsakan da Nana Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idisimangpat ni Kurt ijay apartment. At da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak to pa'y maawagan ng ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang ma. Alangan mo tapa umayam dito'y. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, bueno siya.
Masapol amay salahan kada kami ti Pilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili at daak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste. Imbaga ka dagiti kakadwak nga agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamay at daamin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Isu ang nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Ado ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito eh. Nakalipat siguron. Manipod pimanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kalipay? Saanan? Si Kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am. Sumangtotak iti mabiid, nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? 1. Adangamin gayim ko dita anang yawang nga damading aramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat kong agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong kamanan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y la nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Ha? Saan ko apagbagtitan da diya babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Uwan. Ket tapno di ka agdwa-dwa. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Ken adawnon ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan dayvan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay mat kumati kayat ko ama manugang. Anya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat sa mata talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at lugar tayo kanaw kat last class. Tawan kalsada kan kuryente. Angam ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan an aramidan na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat sangat day ta na panunot mo Agla ko ak iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day ta sikog mo.
Damot gaya man istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Wan tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, takil mo tintachan mo. Wan nga rog tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsan. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga ta tata. Swerte tamaminsan lasikaw. Ngam duwan amaladaga-dagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ay unak ti imbaga na. Amam sa tirigat mo. Angam? Duang ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Angam no dumakal da. Saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadita ti kayat na ti aganak, ngam saan damat ang maparaburan. Agyaman akmatkan ka. Tainayat nak. Isong ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay na kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka. Akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin. Tapno saan tayong agrigat ka dagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidak mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment kay. Anya pa lang ti sapulam. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan ko mat amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagitoy anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkagat agidasaran, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidas. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang mo tagidasa. Uy, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayeng ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planom ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na. Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang aming nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ikaw nan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Ala, aganad ka ngagsursuro ngagmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan ang tibiyag da Ivan. Nagagit da ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudala ang dada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man latibyagan niya. Asino ti mangipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang natin na imbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray ko no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dado bakit? Alo ko yak ti bukod ko abag eh. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga dandanag. Bakit di anak mo? Amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina.
Malagip ko man jay insangpet mo dito'y Anibeya. Ayan ang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amom dayjay a babae. Saan ba tada kayo kangarod tinang isang pet? Saan ka day, sir? Insangpet ko lang, tatinulungan na kidi. Ang ampimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkankwana, sir. Saan ka day? Tsaka mo, basit labanag dayjay. Pinadagos ko mo't dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad ak matan iti utang ko na imbag anakam kenkwana. Gapo iti panang padagos ko kenkwana idi dito'y balay. Sa bagay matkit de asar. Ngamjak man amaw, no apay analagip ko day jay abeya. Manang titrabahom tinto na ram. San atila pagtaktaktakam iti awan ka as-askan na abanag. Awan ka day ti kaus-us ka ni Bea, sir. Tsaka mo ka. Dita ka man laingan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kading agawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin paglukluk ko am dita. Pagluklukwan nga. Anyag ba ti pagluklukwak ako nam? Di ka naging ditiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga da aramid na. Kat imbaga na asya. Napudno amin nga danon da. Ibabawit dagiti negosyo nga intalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapag ikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawi ang tono kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wano, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, muno nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag, di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, matikawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, tasaan numutin nga mo ti bagbagayaw. Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Hoy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudan. Nita, hoy, agsubli ka dito, hoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Bea. Anya ko mga itibaga. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatarami na. Tapno makarungwarak dito, Ang pamarangak na tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw akong dito, Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan,
teserya tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Promise, ma'am. Di akon kayat dito'y syudad. Italaang nga imayak ngam na isagma ka. Sa anak matkidyadakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyaman ak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak iba nga iti pulis nga isanod ko ti darong ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na ikanda kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka dito syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumuar kan beya. Day tatibilin manipod nga to. Parwalan dakon, sir. Day sanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko agpakawan ka iti asawam. Barang pakawanan na ka. Manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Dahito tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Ah. Tadi na ka indarom ni Bea. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Pangasim. Pakawanan lakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Sana po doon ta, hani. Ay, ayatan ka. Lupad nung ay ayatan nak. Oray mano ang babae ti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan! Ay, napudot pa ilati ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Bea? Si kakadinday ta? Naku, may kamay dito, ili. Ay, ayan ti pagluganan ita, amapan ijay angway. Pa, dito iban ti pagluganan. Makadano ng ijay away. Anya, kasano kumaamakadanon day taaban ijay away? Helikopter ayatak no tumayam. Ay na, nabayag namin adi ka nagaw-awit. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banlaan ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di. O sige, aglugan na karudan dita. Una, tama panen. Nung nakarubuat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya mon ti kalsada ijay. Nabayag basitan ng adda kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rodan. Tayin-tayon. Ni Ivan ti driver Ivan. Amunan ti agmaniw. Abi mo tinakaslagi na kung paganan. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sa balin ti agturong iti away. Adda pa yan makitak apos ti kuryente. Di mo asan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko ang bumaknan. Ad-adda ana isagmakak. Nakadanong tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay ngayon nagkudid na garahe tilugan. Ha? Adadakil abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakil tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamanong aminan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka simangpat? Ah? Ay, saan? O sige, mapanak mo di tabalay. Bea! Sika ka din gagpaisaw! Nanang, pakawanin da ko ma.
Nabayag ajak na gawawin. Bimbak ng kakadain, iso anak kalipat ka. Saan nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-adda na isagma ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong naktiamo. Diyak ka mo nga dasawa na nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad ka po iti lalaki. Wala na. Kunaknog na maya kay syudad. Ad-adamot arigat tinapasara. Manipot simbangpet ka dito yung lugar tayo. Di ka meten rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat na yung angkan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasokan ko na angkan. Ano kasta? Ni Ivan ti kabain mo. Kaslakastan angkan. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan ngamin ang nasaya at timang tagibas iti tipada at tao. Wan nga rod angkan. Agbabawi Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Imbaglakit di ata nasingpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kaslam ang mangagkuti pa ng katawa da kanya angkan. Atap mo lang dayta, nasingpet da nga agasawa. Pangasim mo tanahani, isanod mo matanti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa Saanin, hani? Ikarik nagwalbaliw akon. Nooman nugot ka, iti kondisyon ko. Anya day ta kondisyon. No anya man day ta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kong tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Uwen, hani. Basta parwarin dak dito'y. Diyak kayat dito'y. Kan saanin asika ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabiyam. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No, ado ti may mula, ado may tilakaw. Alat agrobatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugong anak kasabit di ta diding ti kusina. Unang, nakita kong idinapanak iti kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Ang mga no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakita ko matakimuyog ni Bea kanina na Erlinda na panijatalon. Kunak man no kunana di na kaya timapan agkainaran ijetalon. Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ijabalay da nga agsinsinyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga. Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan no dadakkel nga ornong na. Nalabit, ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balay da. Agtedted lakit di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbaken batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minan di aman ni Bea amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsabot ka da ito'y amagyo. Marbalakit da ito'y balay ta. Wan nga rod na. Kasano ta baitan? Agridam ta. No makita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karoba. Anyapin ngay nang.
Kapilitan ano'y tayap ti ayin ti balay. Marumbuan kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni tibalay ti karuba tanay. Maitayaban ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayjay nang, mapantayo ka no dito kaaruba. Ala, ang kaputi tangarudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Wanang, iturturag tayo ti mapan ijay balay ti kaaruba. Kumunod kayo laan, nana, tata, baya. Ay na, ang yaman kami launay barok. Itayab mga binan ti bagyo ti balay may. Sana bali, nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo. Siminto nga agpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanesbes ti bagyaw. Sana marba. Ngay ta tinapanunot ko, tata. Semento ti osarang iti balay me. Tapno natibker. Italaan ngay munagak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Nagpipintas dagiti alikamin yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matmatagtagari dito suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang ang di awan kalsada kang kuryente dito'y. Ngam itaagdan. Da kayo ti kaunaan an naadaan iti istor kan van dito'y lugar tayo. Day takot gapo iti kinagagit mi nagpadpada. Inon, may tinaglaklakwan may kadagiti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat may tinapanamidya syudad? Siguro ado ti ornong mo. Ay, saan nga aming amapan ijay syudad kat naswerte. Anya ti kayat mo asawan? Malasak anapan ijay. Saan anasayatin na pasama kanyak ijay. Diyak kayatin kang subli pa ijay syudad. Kay kaya't kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bagat? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano. Iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga rin itimbaga na. Kakaasi gayam idi aday jay. Imbaga, tapinarwar day so anak kaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Ang nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak ken kuana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barok. Agyaman kamay iti panang pasagbay mo kada kamay. Awan an yaman na, nana. Talaga kasta ti agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barok. Ay, gayam nana. Ibagak ka dagiti kakadwak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapnod da pagyanan nyo. Ay na, iso atar-tarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Alangan mat abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulom kadag iti kakadwang maumay tumulong kada kami. Ivan, Awan an yaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. kayat ko ti dumawat iti dispensar gapo iti kinasubirbiadak idi. Nalipata kong dagijay, baban iti tulong ni Carmen. Agyaman na, tasaan ka nang italimang iti guram kanya. Aklunak, kay di damo. Kasta unay sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, ma Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka. May saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag ni. Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isaganaan.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napaay at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.